Salama sita mumali, paiman sidupa kaboro, lantai penanda bisaran na puang matua umpama tan na penah, ulindui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang latabasa lan attu yate dia lalamai surah Roma pasal talu angka 20 misa saya lako talung puluh misa. Roma pasal talu angka 20 misa saya lako talung puluh misa. Apa dolo lambasa ki kadan na puang matua mai komi tamas sambayang. Pak para kami siapa kaboro mi opuang tontong lempalan katu angki. Mi pagari kani dio memintu salah burangki. Angki sipato siele unda umpo kadai sia urangi itu dio nakadami. Opuang ia ke mamalik kan nela urangi kadami. Tak senga na tu kilaran lakiranuan umpatudu kan ni sangadina kamu opuang pena masalo. Akada mo komila ko kami lan sangan na puang Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Roma pasal talu angka 20 nak pak nakua. Sia di kamasai bangri na dibilang malolo. Tete dio pak kamasian na puang matua. Belan na panglabakna Yesus Kristus. Na dipakondi nakua tang diali sia tang dikaratai. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Biasa mo tabasa sia. Biasa duka mo ditiro ondong pi anna nenek mo tau lai ba tu tatarima tu pamengan tang dikaratai sia tang diali ia tu pas surak susito biasa tatiro dioto si misa inan sia misa pak barangan tu lana pak kamasean si misa tau lako to umparalui barang ba tu pengkarangan ia to. Sia biasa duka na paden to mak parentah tu ian na to lako to di saburan rakyat ba atu tau lan tondok tu tang pabela. Ia anna di pemaranga siulu solanasang inang manasa kumua mandu ya buda tu tahu ungka morai sia ungka mali itu misa apa tangan dialli sia tangan dikaratai. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Dio na kasalamaran ba atu dio na katuan saya lakona na pamanasa sia na pamatitin Rasul Paulus kumua ya tu yan na to manasa kumua belan na pa kamasenari puang matua lan puang Yesus Kristus tu tontong na sorong lako taun na sia ta ebang tu rata na torotolino lan tu yan na to lan duka mai pak basanta atu ya te. Nani Rasul Paulus umpama nasay itu kasih sengaran na pahang na to Yahudi an na pahang na to sarani. Belan na napahang siya na katonganan niya to Yahudi kumua ya tu diona kasalamaran ba tu katuan selakona ma din na aparan si misa tau ke pakuloy umpogau tu sang pulo sukaran aluk. Sumo sang pulau sukaran aluk na puang matua tu tabasa sia biasa tarangi lamai kata suran pasal 20 angka misa nasi taruna. Na papakentinan puang matua ulendui Paulus kumua ia tu mintu terrotolino inang kasalan ba tu madosa nasang mo. Siapa demo tu kamalabiran na puang matua dio kalena. Ya moto anna tae mo misa tau la salama ba tu latama kadatuan surgan na puang matua. Na papatuduan Paulus kumua ya tu kasalamaran ba tu katuan selakona tangla pakuleki ulambiran ni sia tangla dia paran ulendu penggauran moi umba susi melona tu penggauran ya to. Belanna ia tu mintu ona to penggauran ia to ia mo penggauran na misa to madosa ia tu to madosa keden ni apa tu na pogau mo umba susi melona inang la undi duka tu dosa ba tu kasalan dio kalena manasa kumua ia tu gau melo ba tu kedona terotolino gau ba tu kedo toma dosa sia
atau kasalan. Jadi, ia tu katuan saya lakona, ia pi anta unaparan ni. Ke napa kamasian ni kuang matua bak tu nasorong ni. Kuang matua lako kita tahun na. Siulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu kita teh, to di saburan sarani miki. To di pasalama miki, dia may puang matua lan puang Yesus Kristus. Apa? Para lula tatandai siya takatotongi kumua tangia belan na asele kapaisananta. Tania beran na penggauran melota. Siya tangia duka belan na sarota. Anta ta unamparan katuan selakona. Sangadin na belan na pa kamasian na ripuang matua lan puang Yesus Kristus. Yamoto anatai antala umpamadawan bang kaleta belan na kasalamaran ya to. Sangadin na ya tu kita to sarani siya to maapatongan siya to di bemo to dia na kasalamaran ya to. Ditambay ki batu na tambay ki puang matua siya nasua ki puang matua sola nasang la umpa pestanan ni siya umpa piambaran ni te kada iya te lako mintu tahun na batu umpa pestanan ni te kareba melo siya katuan saya lakona iya te lako mintu tau diolu mintu tondo. Amin. Tama sambayang. Kuresumanga puang tu kadami mi pak pesanan lako kami. Kumuaya tu dia nakatuan tontong saya lakona mi pak kamasian lako kami. Ya motoan nasi patuduka laki pak pesanan sia laki ben tau senga. Angki sabuda budan na tu untarima katuan saya lakona tu misorong lako kami lan puang Yesus Kristus. Mak kuresumanga kan ni ulendui puang ki puang Yesus. Amin. Rampoin data tu kadan na puang matua ki pak pesanan se ki pak pelambiran lako kita sola nasang. Tonton ki pokadak ki palaku kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni lako sang mane sang baineta. Kure sumanga puang umpasidia komi kamarampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.